műsorra megtörvetépül bok. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre őszült tajtékodat. Jegyezd meg vele az égre, örök tanúságul, ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Köszöntünk mindenkit a Macedóniai Magyarok Teleház szervezettséget március 15-én. A műsor elején először is hallgassuk meg a két ország képviselőt. Ве поздравуваме сите вас кои сте присутни на свечениот собир на Сдруженијето на унгарците во Македонија, Теледом, по повод празникот 15 март. За соодветен почеток на манифестацијата, во продолжение ќе бидат интонирани химните на двете држави.
Ezredéves történelmünk bizonságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermeknemzet. 1848-as történelmünk bizonságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet. Ezt mondta Kossuth Lajos az 1848-as forradalom vezéralakja Ceglédi toborzó beszédében. Mielőtt azonban részletesebben megismerkednénk az akkor történtekkel, tisztelettel felkérném Sutus Józsefet, a Macedóniai Magyarok Teleház szervezetének elnökét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Нашата 1000-годишна историја представува сведоштво дека не сме детски народ. Нашата историја од 1848 година служи како сведоштво дека не сме изгубена нација. Ова го рече Лајош Кошут, водачот на револуцијата од 1848 година, во својот говор за регрутирање во Цеглед. Меѓутоа, пред детално да се запознаеме со тогашните случувања, со почит го поканувам господинот Јожеф Шутуш, председател на Теледом, Сдруженијето на унгарците кои живеат во Македонија, да ги поздрави присутните. Сега одинајето од тука, мисле дека нема да работи, па да морам да галамам, да бидам гласен. Почитувани присутни, ние во Теледом имаме еден обичај да во овие прилики, поради оние долги набројување на гостите кога имаме, па на еден јазик, на другиот јазик, да не губиме многу време, ги поздравуваме само тие гости што ни доаѓаат од многу далеко. Бидејќи сега сме сите наши, од тука сме, јас ви поздравувам си заедно, со едно топло, големо добро дојде на ово прославување на национален празник на унгарците 15 март. Tisztelt jelenlévők, a teleházban már elég régi szokás az, hogy figyelemmel arra, hogy a hosszú felsorolások a két nyelven, a vendégek felsorolása néha hosszú időt is veszel, másrészt pedig néha zavart is kelt, ezért úgy döntöttük, hogy csak azokat a távolról jövő vendégeinket üdvözöljük, akik messzire jöttek hozzánk. Ez alkalommal most saját körben vagyunk, úgyhogy én mindenkit együtt sok szeretettel köszöntök a Macedóniai Magyarok Teleház szervezetének március 15. ünneplésén. Ova naša proslava je malko nevoobičajna, odnosno da može da kažem je eksperimentalna. Prv put sme nadvorot, nekoja sala, prv put sme ovako na otvoren prostor, na jedan prostor koji blagodareći na dobra volja na opštinata Kisela voda i na pomošta dobijeno od Kisela voda го претворивме во еден прекрасен простор кој со времето ќе стане уште поубав, бидејќи овие дрвја кои ги лани посадивме, овие дрвја ќе израстат во многу убави костени, диви костени кои ќе дават и добра ладовинка и ќе дават и убав изглед на ова мало оштакче. Ez az ünneplésünk egy kicsi rendhagyó. Első ízben vagyunk kint szabadtéren, és első évben próbálkozunk itt egy programot előkészíteni. Ezen a kiváló, szép helyen, amelyet hála a Kiszelvoda polgármesterének és Kiszelvoda önkormányzatának és segítségének ilyen szép helyi alakítottuk, és amely az elkövetkező időszakban még szebb lesz, azért, mert ezek a fák itt majd megnőnek, és hatalmas, szép vadgesztenyefákká alakulnak az elkövetkező években. Jaz ne bi сега да продолжам да држам некои говори, пошто и не ме бидува. Зато би сакал да го поканам неговата екселенција, амбасадорот на Унгарија во Скопје, господинот Андраш Крейн, да се обрати до присутните. Én nem hoznám az időt ezzel, és nagy beszédekkel szeretném felkérni Excellenciás urat, Magyarország Skopjei nagykövetét, Klein András urat, hogy szóljon az egybegyűltekhez.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőasszony, hölgyeim és uraim, kedves honfitársaim! Почитуван господин градоначалник, почитувана господја пратеник, почитувани драги мои сонародници и совреѓани. Valóban ez egy rendhagyó ünnepség, hiszen először van lehetőségünk megünnepelni az 1848-49-es szabadságharcot. A tavaly felállított első skopjei magyar nyilvános emlékhelyen Petőfi Sándor szobránál. Навистина, ово е невообичајна прослава, бидејќи по прв пат имаме прилика да националниот празник го прославуваме на ова спомен место кое успеавме лани тука благодарејќи на општината Кисела Вода да го изградиме и да го спремиме како прво место, јавно место посветено на унгарски великан. Az 1848-49-es szabadságharc az a magyar politikai nemzettéválás, a magyar szabadságszeretet és a magyar küzdelemnek a szimbóluma. Револуцијата од 1848-49 година е всушност символ на настанувањето на унгарската нација, на политичка борба за осамостојување на унгарска нација и за борбата на унгарската нација за своја слобода. Éppen ezért a Magyar Nagykövetség nevében szeretném hálámat kifejezni a Teleház Egyesületnek és tagjainak, akik minden évben nagyon komoly munkával lehetővé teszik számunkra, hogy a világ magyarságával egy időben megünnepelhessük ezt az ünnepünket. Зато сакам да изразим мојата благодарност на членовите на Сдружењето на унгарците Теледом, тука кои имат само преговорна работа, од година на година ни овозможуваат да заедно тука прославуваме овој голем празник со сите унгарци низ целиот свет. Sajnos manapság egy veszélyesebb, összetettebb, bonyolultabb világban élünk. За жал, денеска живееме во една поопасна, посложена и по-незгоден свет. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy bárhol is legyünk, ki tudjuk fejezni együtt mi magyarok összetartásunkat. И затоа за нас унгарците од неопходна важност да каде год сме во светот да ја изразиме својата спремност да се сплотиме. Ugyanakkor talán azt is elmondhatjuk, hogy a magyar-macedón kapcsolatok talán még soha nem voltak ilyen jók, mint most, és éppen ezért a mai nap szintén kifejezzük összetartásunkat macedón barátainkkal Európában. И можеме и да се пофалиме дека унгарско-македонските билатерални односи низ историјата никогаш не беа на повисоко и на подобро ниво од што се во моментот. И затоа сега сакаме да кажеме и да се радуваме што еве на овој празник се сплотуваме со нашите пријатели од Македонија. Ezekkel a gondolatokkal szerettem volna még egyszer megköszönni mindenkinek, hogy eljött, hogy együtt emlékezzünk, és kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes magyar matinét. И со овие мисли сакам да ви се заблагодарам на сите што дојдовте тука да присуствувате на овој настан и заедно да се да ги спомнуваме героите и ви посакувам убав престон, убав ден и убава матине. Köszönöm szépen! Благодарам много. Осведочениот пријател на Теледом, господинот Орце Георгиевски. És ahogy ez most a rét, a sorrendnek szeretném felkérni Kissela Voda polgármesterét, tisztelt Teleház barátját, hogy vegye át a szót. Благодарам. Почитуван амбасадор на Република Унгарија во Македонија, господин Андраш Клеј, почитувано војно аташе на Унгарија, господин Надаш Ласло, почитувани представници, мои драги пријатели на Сдруженијето на унгарците во Република Македонија Теледом, особено господинот Јожев Шутош,
драги пратеници, советници, ценети гости, наши сограѓани. Tisztelt nagykövet úr, Magyarország nagykövete Klein András úr, tisztelt védelmi atosé úr, Nádasi László, tisztelt parlamenti képviselőasszonyok, önkormányzati képviselők, a Teleház tisztelt tagjai és Sudos József. Година по повод овој значаен празник. Премиерот на Унгарија, господинот Орбан Виктор, со посебно писмо им се обраќа на неговите сонародници по диаспората. Бидејќи обраќањето е само кон неговите сонародници, писмото ќе го прочитаме само на унгарски јазик. Tisztelt honfitársaim! Rendezetek ünnepeket, méltókat nagy naphoz. Így szólt a felhívás a szabadság népéhez a forradalom első évfordulóján. A felszólításból pedig szívekre írt parancs lett mindenütt, ahol magyarok élnek. Bárhogy forduljon is tehát a sors kereke, ez a nap 177 éve ösztökél bennünket arra, hogy legszebb reményeinket is magunkra öltsük ünnepi viseleteinkkel és kokártáinkkal együtt. Így idézzük föl ma is azt a páratlan tisztaságú pillanatot, amely különleges helyet foglal el a világtörténelem dicsőséges forradalmainak sorában. Emlékezzünk hőseire, a márciusi ifjakra, akik úgy győztek az elnyomás felett, hogy a felfordulás helyett a rendet, Először is köszönjük, hogy ilyen nagy számban eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk és együtt tiszteletjünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt, hogy megemlékezzünk a magyar történelem egy jeles eseményéről. A mai műsor folyamán a Teleház több tagja is bemutatkozik önök előtt. Hallgassunk is meg egy verset néhányuk előadásában. Уште еднаш ви благодариме за тоа што дојдовте во толку голем број, заедно да прославиме и да оддадеме почит на хероите од Унгарската национално-ослободителна војна и буржоаска револуција од 1848 и 49-та, но и да се потсетиме на овие значајни настани од унгарската историја. Во денешната програма, всушност така и традиционално, ќе ви се представат повеќе членови на Теледом. За почеток, да слушнеме една стихотворба во нивна изведба и да ги поддржиме со аплауз. De át is érzed, vagy csak mondod? Súlya van fákokat fordulni. Mert magyarnak lenni sosem volt konyi, a to te nelmunk exeruen szornyi. Annyi csapast, mint a magyar, magának semki sem akar. De mi mégis büszken voltunk. A védelmére fegyverbe hívta az országot. Но унгарската нација беше подготвена да ги брани своите права и слобода. Највлијателниот унгарски политички водач во тој период, Лајош Кошут, тргна на пат низ државата за да го повика населението на вооружена одбрана на татковината. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimenket, amíg egyszer azt üzeni, mindjárt jónak el kell menni, ilyen a magyar szabadság, ilyen a esik eső,
annyi áldás szálljon rája, ilyen a magyar szabadság, ilyen a haza. Közel másfél évig tartó háború következett. Az osztrák hadak nem bírtak a szabadságáért küzdő magyar nép. Tavaszi szelvizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társad választ, virágom, virágom. Hát én már kit válaszok, virágom, virágom, te engemet, mint tigedet, virágom, virágom. Szállozok távol, alszik a tábor, alszik a tábor, csak a tűz lángol. Ragd meg, kedves pajtás, azt a tűzet, ki tudja, hogy mikor látom megint ilyet. Ragd meg, kedves pajtás, azt a tűzet, ki tudja, hogy mikor látom megint ilyet. Szállozogásnak fárad a hangja, kis falucskának szól a harangja, halkan szól a harang, bim-bam, bim-bam, lelkön milyen szól a viszont, bim-bam, bim-bam, halkan szól a harang, bim-bam, bim-bam, lelkön milyen szól a viszont, bim-bam, bim-bam. Szél viszi messze a fellegeket, felette lángol az ég. Nyújtsd ide, édes, a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád galambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább. Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád galambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább. Bármerre járok a csillagosig, nevetve tekint le rám. Bármerre járok a földkerekén,
mindenütt elízel rám. Járhatok sikon vagy a hegyek tetején, sűvíthet szélzivatár galambom, szívemnek te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal. Járhatok sikon vagy a hegyek tetején, sűvíthet szélzivatár galambom, szívemnek te vagy az örök remény, te hozzád száll ez a dal. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a Macedóniai Magyarok Teleház szervezetének nevében. A műsor zárásaként pedig hallgassuk meg a magyarok második nemzeti énekét, a szózatot. Ви се заблагодаруваме што со вашето присуство го увеличевте настанот на Сдруженијето на унгарците на Македонија Теледом. За крај на програмата ќе ја слушнеме и неофицијалната втора химна на унгарците. A műsor legvégén pedig felkérném Klein András excellenciás urat, Magyarország szkopjei nagykövetét, és Nádas László védelmi attaché urat, hogy helyezzék el az emlékezés virágait a szobornál. Во продолжение ги покануваме неговата екселенција, амбасадорот на Унгарија во Македонија Андраш Клейн и военото аташе на Унгарија господинот Надаш Ласло да го положат цвеќето на сеќавање на пистата. Felkérném Kiszalavoda önkormányzatának polgármesterét, Orceg Györgyevszki urat, hogy helyezze el az emlékezés virágait az önkormányzat nevében. Во продолжение го покануваме градоначалникот на општина Кисела Вода, господинот Орце Ѓоргиевски, во името на локалната самоуправа да го положи венецот.
sorszorú elhelyezésével tisztelegjenek az 1848-49-es hősök emléke előtt. Ја повикуваме и делегацијата на Сдруженијето на унгарците во Македонија, Теледом, со полагање венец да им отдаде почит на хероите од 1848 и 49 година. Köszönjük szépen, felkérném Sutus Józsefet, a Macedóniai Magyarok Teleház szervezetének elnökét, hogy a műsor végén még szóljon pár szót. Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaink! Nagyon szépen megköszönjük, hogy velünk voltak, hogy velünk tartottak, és hogy továbbra is tisztelik és tiszteleten tartják a Macedóniai Magyarok Teleház szervezetét és ezt a szép nemzeti ünnepet. Poštovani prijatelji, dragi sugrađani, vi se najsrdečno zablagodarujeme što ne počastite sa vašето prisustvo i što ги почитувате настојувањето на Сдруженијето на унгарците во Република Македонија Теледом да го прославуваме овај голем унгарски национален празник. И сега, како што е вообичајно, ете, би сакали да ве поканеме да ни бидете гости, да ги пробате, да ги искусите свињополските специјалитети од Војводина, да видите хурка, колбас, што е тоа и како изгледа, а и бога ми и гулаш со граф, така ли? И гулаш со граф. Повелете, послушайте се. Фала ви уште еднаш, до година, во исто време, на исто место. Се најувам. Mi pea,